dance is performed on the auspicious occasions at the beginnings of JHUM farming. This dance demonstrates various stages of the process of cultivation, right from the sowing of seed to the reaping of the crop. And the second one, CHONG KEDAM. CHONG KEDAM dance is a war dance. In this performance, Chong, this is SHIELD and NOK, this is sword, are the main attraction. Thank you. Pendi. Isi ver lu, balik jalan, jalan lebih lagi tu. Abe, atom party abe. Party abe. Berjanta abe holong abe. Cingui be berapa? Cingui be. Cekar gila $1 lu. Lana lu. Anu tadi? Kita be tu je. Kita be $1. Kona be? Kopila pan ekor. Kopila pan. Bila dah elah sontang lo. Nah, pamri ci wung pen itu. Ya. Pamri ci wung pen ulang. Oh, bila pakai. Aning be malu. Baro baji pen tu. Baro baji pen. Alah, kubra. Parti tu bola ke kan thang nang tak lo. Adim bihek mak. Udah kadak kita nalong dah abang tak boleh cini rosan kom tak milang apa lu asor apa sudah tu ini tuntakan lu ya apa lain bukan tak itu di Marianan ke Bangkong sa festival bin ini dak kami klaim ni Koda. kami klaim pin nak kira dong
Anar lu main lang sora belu. Nah, soal itu. Lancar lo. Pasang lo kok. Hangju. Oh. Lampu tero. Oh. Alah tak tero lu lang lebih kerja tak tero. Oh. Do bangko. Ini tum singgar apa tadi kau? Ah, Singgar kom het ini tum.